Assalamu alaikum urmаттуу KG Xabar kanalının көрүүчүлөрү. Бүгүн 2021-жыл 13-январ апта күнүнө 3-күн Бишкек Ош базардан азык түлүктөрдөн кабар беребиз сиздерге. Так, күрүчтөрдү көрсөтөлү. Assalamu alaikum. Канашпайга. Көрсөтүп коелу күрүчтөрдү. Гречка, Россиянын гречкасы 85 сомдон экен. Бул күрүч Краснодар 65. Байдала деген Казакстандыкы 70 сом экен. Баткендин лазери 120 сом. Так, Баткендин чоң кара 80 сомдон килограммы. Баткен алянга ак турпактыкы 85. Ташкент лазер 125 сом экен. Өзгөн сорт какыр деген 150 сомдон экен. Майлар канчадан болот атака? 570 5 литрлик, а? 5 канчадан баштап канчага чейин болот? 550ден 650ге чейин. 550ден 650ге чейин 5 литрликтер. Мына тугандар. 22 Так, бияқта макарондор бар екен. Булар канчадан? 45 сомдон екен. Макарондор. Так, майлар тугандар 5 литри 550ден 650ге чейин. Рахмат. Так. Мына тугандар Şef, sizge karayım. Unlar kança oltat? Birinci sort. 10 kilo. 370'ten eken tuğanlar. Bardı kançadan başlık kançaga çeyim olur 10 kilolar. 10 kilolarımızlar 300. Hem jaksınlar 370'ten. 370'ten 300 sort ha? Первый сорт. Первый sort kan. Makaronlar, memeler 145 ekan. Bu kança kilogram? 3 kilogramı 45'ten. 145'ten. Tak, maylarda ayttık. Bunlar 45'ten ha? Kilogramı 45. Buyakta garoh var ekan, garoh 45'ten. Tak, dağın. Grechkani ko'rsatdik 80 so'm ekan. Rahmat ha, şef. Так, бияқта туғандар алмалар бар екен. Assalamu alaikum, шеф қандайсыз? Жақсы ба? Бұл көрсетіп қоялы, а? Ол апельсиндер 140 сомнан екен. Қаяқтықы бұл? Египеттің апельсиндер екен. Бұл алмалар 60 сомнан екен. Мандариндер 150-ден. Бұл қаяқтықы турецкий екен, а? Бұл алма 60. Ошондой, так, бул жерде 65-60 сомдон экен алмалар. Жалпысын айтканда. Бул майдалары 150ден экен мандарин. Рахмат байке. Бияктадан 50 сомдуктар бар экен, кызылдар 60 сомдон бар экен. Жана айткандай эле 150 сомдон мандариндер. Bunlar 65'ten eкен. Бұл Ош базардағы сеналар туғандар. Бұлар көк алмалар 35'ten. Бұлар 50 сомдон. Слава да. Шеф қандайсыз? Жақсы ба? Көрсетіп қоям, а? Мына кивилер қаншадан болдат? 120. Кивилер 120-дан екен, туғандар. Так, банандар? Банан 100 сом. 100 сомдан, а? Рахмат, байке. Бұл семренке деп қой, көк алмалар 50 сомдан екен. Oldular
45'ten ekan. Sizlerge bu yoqdan anar ko'rgazib qo'yaylik. Очень сладкий. 100 so'mdan ekan uşlar. Son anarlar ekan. Жетmiş so'm ekan bular. Туғандар, бұл екінші видеом. Мындайча айтканда эми баштадык, буюрса бираз сүрдө болот экен, бираз эмес, жакшы эле сүрдө болот экен. Ошого туура кабыл алыңыздар, колдоп коюңуздар. Буюрса кийинки видеолордо мындан да жакшы кылып тартып берүүгө, кенен маалымат алып берүүгө аракет кылабыз. Ошондуктан колдоп коюңуздар туугандар. Мына анарлар бар экен, сонун экен. Канчадан бул анарлар? Эже? Анарлар канчадан болот? 40. 40 таган деп атам. Канчадан? 110. Бирок мен меники эмес. Бул анарлар 110 экен туугандар. Булар 85 сомдон экен. Так, дальше кеттик. Yatın var mı? Так, банандар 100 сом экен. Бош базар сеналар жакшы эле. Хурмалар 80 сомдон экен туугандар. Кивилер канча болот сизде? 110 сом. 110. Рахмат, шеф. Салам алейкум. Соктор канчадан болот? Натуральный соктор туугандар. Өтө сонун экен. Панды көйдө да була? Азыр чыгат ма? Чыгат атам. Свежий мынаяктан азыр чыгарып атат. Ош базардан келип тапсаңыздар болот экен туугандар. Бuyakta piyazlar 20 somdan ekan. Bak alma 30 somdan ekan. Piyaz 20 som. Saviz. Ökö birle julgan bu 5 som kıymat bize. 25 somdan ekan. Rahmat ha şu. Çisnoklar 250 somdan ekan. Buyakta şu tugu var ekan 10 somdan. Bular 15 somdan şutkoy. Buyakta arsılganlar 50 som ekan mına pakettegiler. Bular 280 somdan kilogram. Ha, tomatlar kança bolot atpayke? 50 somdan ha? Rahmat. O, buyakta kovunlar var ekan, kovunlar. Bular kança bolot atacak? Kovunlar? Üçtügü 150'dan ekan, kış kovunlar ha? Bu kovundardı uyga barıp jibitip jaşat ekan, jasa bolot ekan, ошентип 150'dan ekan üçtügü. Sizlerdi kanalga çıkartabız eje, senalarını klienттер келет buyursa. Buna kızılçalar varken 30 somdan ha? Sodağınızlar bolsun eje. O men aytkaning gelsin. Buna Türkler varken 30 som. Алманы 70 сом, Ош базар деп. O en kımbat alma bizde 50 som. 50. Kartuşkalar 25 somdan ekan. Bular 23 som. Bular 13 somdan daha var ekan savizler. Assalomu alaykum. Şef qanday? Bular 23 som ekan, sonun savizler ekan. Sarı saviz var ekan 15 somdan.